खुरुमजरी इम्पैक्ट न्यूज की खननबी तांकक मंगुनदा येंबिरब पुनमकपु तराम नोकचरी ngasi की खननगद वाफम से हुजिक हुजिक ऑल पॉलिटिकल पार्टी की इलेक्शन मयाग नक्सलकपन मरम ओरकांदा ECI दा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया दा भोट मया नक्सलकपा मतांगसिदा याम चाव मोंगदा डिपार्टमेंट सिंग दा अखोगी मी लौबगी अखोगी एम्प्लॉय सिंग रिक्रूट तौबगी थबक चंगलकपसी मसी थिंगबियु मसी यानिंगदे कायना ऑल पॉलिटिकल पार्टीज ना इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया दा रिक्वेस्ट अपील अदग सजेशन की मोंगदा हाइरिबा अखोगी थांगले वाफम से खननबगी तंजादुनि ngasi खननबदा लौजदोरिबा ngasi की खननबसिदा सौ याने कुइ नबंग पेक न्यूज स्टूडियो द लेंजन बिरबा गेसिंग आई इहाना येंबिरिबसिंग द सक्ताक सके आईगी एक्सट्रीम लाइक द फंबिरिबसे ओक्रम जॉय सीनियर लीडर बीजेपी मणिपुर प्रदेश नि अंकल बुटाराम नोकचरी अदुगा आईगी हेक येत फंबिरिबसिना डॉक्टर NG बिजोय MLA कोई खुराई असेंबली कंस्टिट्यूएंसी नि कांग्रेस की सिटिंग MLA नि अंकल बुटाराम नोकचरी अंकल थैंक यू अंकल जॉय दैनी हनन लाचनिंग बसे हंदक की वाफम से ऑल पॉलिटिकल पार्टीज की ECI दा थांगलकपा भोट नक्सल कांदा लार्ज स्केल दा रिक्रूटमेंट की कनो से थबक लौबगी चंगलकपा खोंगफम से मसी थिंगबियु मसी मतंग मतम चादी का हैबगी कंप्लेन से मसी यामना तांग बहाय ताय मतम खुदिंगमकी इलेक्शन पांथोक मतम दा सिगुंब कोई जनरली पॉलिटिकल पार्टी सिंग दगी थमकपा सजेशन कंप्लेन सिंग दुन अमनी अदुगा हंदक की थबक लगोय मतंग से मसी येंजनबियु थिंगबियु का होफम से खरा तांगबु माली अंकल कमाइन थंबिनिंगे अखोइना याम कांदा थंबिरी वाफम अदुगा हुदि अखोइगी मांग द तारी वाफम सिदा येंग याब मियेंग सी तोंगान तोंगान माइकई दगी खरा येंग बसंगेन खाली अहन द अखोइ इलेक्शन मया नक्सलक बकांदा डिपार्टमेंट मयाम द थबक मयाम अमा कौरगा थबक हापगी प्रोसेस दा थबक हापकन तौबसी तसेंगना मसदिदा अखोगी इलेक्शन नम तौब कांदा मदुना मियाम दा अखोई हुई लेबर रूलिंग पार्टी दा अखोगी इलेक्शन की पॉलिटिकल ओइबा अखोगी करी हाइनी इलेक्शन दा कानबा बेनिफिट पीबा प्रोग्राम अमा ओइना मदु लौब कांदा लाकदैबा इलेक्शन दा free and fair election aduga haibadu akoigi ohellaktaba oirakfai asina singba sini mayamna efren tawrisi akoi hujik thabak mayam ama kaure kauri basi in other sense thabak kauba thabak hapa is the adum phai adubu akoi yengadabadi akoigi akoi hujiki afaba governance amada akoina less expense aduga maximum अखोई रिजल्ट करीगुंबदा अखोई पैसा याम चंगंदना सासन तौबा अदुगा लोइनबा अखोई स्वाइदा अखोई हुजिक लैरिबा थबक सिंगी तसेंगनमक दरकार लैब्रा हुजिक अखोई लौरिबा थबक मयाम सी तसेंगनमक दरकार लैब्रा राजनीति की थाकता इलेक्शन की काननबा हाप्रा नत्रगा दरकार लैरगा हाप्रा अतोपा अमदा हुजिक लैरिबा स्टेट की लेरिबा रिसोर्स लेरिबा पैसा सिदैदा अखोगी सेनगी लेरिबा फिल्म मता लेता लाइरबा अखोगी स्टेट की लाइरबा माई फाइनेंशियल पोजिशन दा थबक मयाम सी हाप कांदा मदु अखोगी ओइथोपा याबा मदुबु अखोगी करी हाइनी मदुगी पैसा दु पुबा ngamgadra expenditure दु पुबा ngamnabagi पैसा लेब्रा अदगी अमना थबक सिंही दरकार लेरगदी करीगी स्वयं कुइन हापतबनो इलेक्शन में याद हापिनो नांगैदी करी हापतबनो इलेक्शन में याद यामना नंगहोंदना हापिसि मरम कइनो अमना अखोइना येंगबदा अइगोंदगी ऑब्जर्वेशन खरा हाइरगदी अखोई अयाम मतमदा अखोइगी डिपार्टमेंट खरददी अखोई हुजिक लैरिबा ngसागी मिनिमम एक्सपेंस अदुगा मैक्सिमम रिजल्ट मैक्सिमम प्रोडक्शन maximum result, maximum governance है इधर department आयाम बदल हुजी लाइरिबा थबक तौरिबा सिंगे आईडी याम अरियम बदल अखोई
hoi loina mukti haibi yadi aremda lemna leibadon uyab leiriba employee myam bawmunti jana sijanaba udi aduga hoi sam kari haini hoi aremda leibadon na tawba khopa ntina thabak leiriba employee si babu sina ngamdabada gi wow ui lei are leiriba khar jintina khoi thabak shon bangamdaba thabak ton bangamdabgi thak ama khoi da hojiki sa lei adagi amana nangai tawruktraga yam hatu na tabu hapsin dana akhoi tawbaduna laiba akhoi madala akadiba paisa expenditure na state ta achobo financial burden wera ko yaba sina sema mayam ji khallaga hojik government na tawribasi karigumba kanda masi darkar leiba hakadiba thabak du nitta darkar leiba ni haina fawdi mahuta election gi hena election da kanana bo ena miyam da uhun bagumba ama sangi maduni akoigi madu maina akoigi election da kanana ba to oiragadi adai de hena political oriented over program oiragadi adai de ni political party mayam na madu akoigi free and fair election da adu ate financial position da state ki tung da lakada financial position da solve ya ba sina singma mayam do dai da aduna manam ora kanda madu tingbiu ana election commission da complaint to thank you uncle hujik he thambire bo pham se ngasai gi matang akhoi gi darkar oiraga di mathuk taraga di hana rombadi ke do bojano timing si da question na chogum lakpa duni aduga large scale akhoi recruitment sine maram ora kanda voter sing kai sing attract to ya wagi phim mo lakpa du wafam duni uncle bi join thamjaning se masiki charges all political party gi masiki charge hai tare masiki charge se kamai defend to budori madudi election commission of india gi model code of conduct laktri aduna recruitment to buda thoidong athing bolai ti habi dur bida kari wafam thambining uncle sigi wafam si mayamna political benefit ki to bunena khanbi basi yaba khanbi ba yaba wafam bi oiraga tasengna aran bani haina I thamjage sidi the mass recruitment dona uri be potsi itihas ketang phaktok bi changi adugi potu joi phaktok jage loinana sigi recruitment sidi government ki policy ki makada financial management ki achouba mari achouba makha mari lenaga hapuk ba pone see I explain to jage right 1st April 1999 da memorandum of understanding between the GOI government of India and the government of Manipur sigi matung inna sizing sound downsizing to haidana tawrapadagi to the extent of not employing a single person in any department. See, sum sakharakpana aikoi Manipur da employment si tabungam gidi. Siga loina mulai thibadi aikoi Manipur da karigino mass accumulation tawraisi. Hapa yadabagi adumba downsizing ama leidana restriction tawbadagi ama leibagi mathakta aikoi Manipur gi date of birth se 1st March of any years I am banalere. So retirement therefore aduna manamoidana February tarikunipan tarikumapan I am retired away. So in any department retirements it buns store. So accumulation thereby. Aduna accumulate away. Now sigi manamoidana aikoi department me amjida sum handarakduna vacancies sukimatik lere. Adu aikoi ban leibadagi hapa yadadana sum lakbasina hojikti commission financial commission amam lakbuda 14th finance commission loidana hojiki 14th finance commission gi maraksida 13th finance commission loidana 15 16 dagina 19 20 for 5 years se 14th finance commission gi period ni now any commission da aikoina mathangi hojik Sigi during this 14th Finance Commission da Sigi si expenditure when I commission ki 14th Finance Commission ki paisa si expenditure when I sin nagaduri now sida spend to rakaduri si ngasi mayam punchal pullaba mayam jingsi recruitment tawraga masigi paisa si 14th Finance Commission ki perata expend to tawraga
hayeng 15 finance commission gi matam da koi grant on thok bi hendu ni revenue expenditure si revenue grant on thok ga ni adu di karam matam da what is the optimum time, what is the ideal time for preparing this haiba matam da finance commission 14 finance commission ne chali sigi maram da second year gi horko middle size this is the optimum time, this is the ideal time when any recruitment that can be done. Now madhukari gi no aikoi na muk mathang election loiraga unfortunately since election ga aikoi coincidental taru bai wani 14 finance commission gi 15 16 16 17 lagadore sigi perasida lahora ga di sigi phanje aikoi 14 finance commission gi na revenue expenditure wolani then makhoi India government gi wena tharo hairani chahi ani ama makai ani saida aikoi gi propose to hairani now aikoi gi policy recruitment to horadi sigi expenditure ji aikoi na 14 finance commission da revenue expenditure wena chatoi si 15 finance commission di kan dadi masi revenue grant wena lane now madugi grant lagadu to that extent aikoi paisa ji for development work save to home sigi paisa expenditure chatke dori se sigi paisa amount se adugi amount to aikoi development work ta madu preserve to horane that will be useful for our development work. So see financial management da somehow it is the time to have recruitment to the maximum so that we can utilize for the expenditure of these we can use the 14 finance commission as revenue expenditure aduna sigi potsi mayam no virisina election torbam torgi mamang dar taru base masida misunderstanding amakhak leibado madu aina clarify to jirisini this is nothing but financial management, it has nothing to do with election. Now election ki haragadi it has got positive effect, negative effect. Congress tasu negative effect su leyo kayam how ngam duino MLA amna state to duisi negative ne hele happy aibana mayam lakani adugi potu aikoi bo haming de but aikoi gi state sigi financial management ki damakta it is the must and this is the optimal time, it is the ideal time. Thank you, Uncle. Thank you. Haibadi ngasai lawriba timing sina oirakanda miyamna ubiriba timing sina morokan election naksal akanda election chi kitang aisal akanda recruitment tawrupa employee lawbu wafam se ngasai lanna natraga wakhandu serana urambadi yai adubu lawgi chapchaba maramdudi Congress government gi substantially haibagi wafam dune Uncle Bijoy na thambiri buse. Thank you, Uncle. Mathanga aina Uncle the break ki matung gain laksering se Uncle Joy da hojik pir hiba reasoning do Uncle yabiren lawbra nadragana madu reasoning do maram sati haibagi ma wafam du laksage commercial break amagi matung da impact TV ki impact news ki Manung Hutna miyam marakta yam thuna puraga hanjarake impact news ming ta duna lebiu Lengson Birau, Thangmaiban DM College Road to Laiba, Eastern Suzuki da. Fangbiragani Suzuki ki gari macha sing makhal suna. Mafam sida Suzuki da train tarba mechanic sing na ningthina service piriba servicing center ki khudong chaba amasung spare parts sing MRP rate ta fangbigani. Loinana irai laina loan loba yabagi khudong chaba su pizari. Ngasi mag Lengson Birau, Eastern Suzuki, Thangmaiban DM College Road, Imphal, Manipur. break in matung da yeng bire puno pu amuk kana taram nok chari Uncle Jo hiju kise ngasai ki low boduti timing jina orakanda bhab tu bhot naksal ena lowba manba oram budi ai adugo taseng budi madun nati haibagi maram khara khoi gi Uncle Bijoy thambi gre maram si thamire maram se maram chai haibi dur brand tagana maram chati pangai haibani haidur brand Uncle howjiki doctor na mayam da thamiba akoi gi ko memorandum of understanding ama past April 1999 dagi MOU mo sign toraga
Manipur recruitment thammi adu karim kanda down sajin ji tawre chami ai huji mak MU si memorandum of understanding si Bharat Sarkar dagi masi akoi gi aina khangbada di department khara home gumba education gumba home education medical gumba khara natana masi kan tawti exam tawti adum ban lay aduna aina huzik shu aina sum khanbada di MU si idea dum salibra haina lawe ya ID madu huji mawda dum satna bawoina lay haina khali ai adu ai madu knowledge ai update tawdre aduga ama aduna huji lawri sida Bharat Sarkar dagi MU singsi akogi sidayda akoi exam tongna ba natraga mama daka leibdu leibra lei tabra madu mate ai khangde aduga amana doctor gi explanation sida harisi akoi 14 finance commission lakpa ganda hojik leriba 13 finance commission da thabak mayam ji hapsalaga madu expenditure oina ullaga mathangi commission amada akoi nan plan gi expenditure hengalaga adi bisa longna bani and haibani adi amana akoi gi hojik leriba manipur da akoi gi dakar leriba employees si downsizing tawgiba aruga vacancy mayam akoi hapta dun leibadagi madu hapani haiba reason ani sine na khali an bada akoi hojiki downsizing to me aduga akoi gi hojik leiriba akoi gi expenditure sina hayang 13 finance commission nan plan expenditure the onkalaga state the grant na lahanba adugi financial procedures adaida akoi ne yana bada ai sa hijabatu governance ama efficient and effective governance je krai ko ge bu akhona lorisi sason ma chalai kan da sason du yamna efficient and effective oina sason ji chalai ba haibasi minimum expense and maximum governance akhona sason ma chalai ne hadna akoi sason du chalai na hono kan da akoi mitei wai dharga akoi arangumgi dokhanana chawa swara nama akoina lupa lising manga changma solaga arangumda lupa lising akoi tara gumba dokna to ya da badumaina sasan ama chalai ba kanda governance je lai ba kanda akoi ayamatam dai Manipur Mizoram Manipur Meghalaya si comparatively akoi gi size manai adu everything ayamane Manipur government gi employees si aina khangbada di Meghalaya dagi amasung Mizoram di heli akoi dagi aduga expenditure su cost of akoi expenditure karigumba akoi na karigumba sasan ama chalai ba kanda khosa tawriba poche 10% gumba eda karim kanda 12% gumba akoi na lupa chama khosa taw ba kanda lupa 12 gumba 13 gumba madumana expend tawe ada aina khanbada di hojik Manipur government gi hojik lairi si masida hojik lairi ba governance si tawno hor ganda masi expenditure adi hena wa gena lawe di koi gi 12% 13% adi helam gane na khali anna hojik ki ari basi tawba kanda ahan bada koi state ki financial position da munne ya kanda koi gi governance da bisayam sangan ba ama ani suba kanda hoi thaba hapadu gi di phai adubu akoi gi hujiki tawris da yam hatu among da tawshalak pasina kariguma kanda maduna akoi election da voters sing da public da influence tawba tawdasu influence tawba man bagi wafam ma adu di miyam da mami ta adu legene hena kali madu lona aina yadaga su ethics na adagi government amagi conduct hypertare na tagi ethics di madu khara lu do wat report amani haina edilawe thank you uncle bijo hujiki nasai gi hujiki nongna loriba fresh ko gi employee recruitment sina wafam sigi post na ma thangra kan da kal hujik se maruina
some department aduga some institute kharada state ki makhada run tawwa department state ki makhada labor institute sing kharada hana contract di logi ba aduga contract sing si matam kuire aduga in case anowa fresh recruitment tawdu sorok pudi contract leriba sing si regularization tawbu ka habagi protest aduga strike sing khara sudum uba angar sudum ubirangoni aduga some department kharada di hana contract leramba employees sing du cabinet ke yaba lawrakanda regulation pire ka hepusu dum leba department kharadana regulation yaba department kharadana regulation yadaba gumba aduga employee aduga khoigi staff darkar lere so han leba contract sing dunatana natabida anoba fresh recruitment lowbugi kari wafam se kamain thambini ngeng asigi mafam se presena government gi policy di hozik darkar leba mafam sing da contract leba sing si regularize tawna ba government policy locally cabinet na pass tawri hai adu khara henna khara wana leba darkar khara tang wat pa adu hana di khara yamna kari haidi government na darkar layena khalaga loramba hai adu gumada khara kaitang thengdok thengjin tawba tasengna adu uba phangi adu government gi policy oina tungda mkhoi sing du su regularize tawna ba darkar lairagadi hai khanara kani hena khali ada ina kaitang kanoma kaitang hojik aikoi gi panbi gi ba hathu tawbagi wafam si he yengbadadi praja punamuna mangani have wafam to already admit to have male adubu it is not natti tasengba mokte dinatti it is not mandi malani karigino haibada hojik yengbiyo aina ngasai 14 finance commission gi 15 16 then 16 17 yorokadore election lorga 17 lalane now aldagi exercise tawradi madai the exercise tawraga posi ham numa taw matam da 17 loisilane appointment ham num taw kanda now adu ergadi sahi ani gi matung da ekoina muk thagaladi sidi mogi makeup tawna bani en low ne point sidi ekoi 1.5 years sidi appointment ga gi lo horaga madu gi du 14 finance commission the expenditure when sinarga revenue expenditure when sinarga ko nadi boy myamji 15 finance commission dadi man that will start from to 2021 digi hoduri de sida di grant when lowdu ne si grant lor basina masina ko de kanar ka do si nasai gi paisa mayam ko na tolob de sinaram ga do mayam do madu ai ko gi development gi when le horane 15 finance commission happy run employee mayam yes so this is a very important financial administration financial can hogi mari yam leina bani handa ki appointments di not merely financial commission ki transition stage do coincident coincide tawru bane ba hoji election timing jina maram ka na man gi wa ni adu maram chaba maram chap chana lei hebane kan thabiri adu dagi amana ko hoji panbi gi ba yamna maram chaba say department ekoi de governance is the e-governance na hojik tambiri sini yamna transparent oiba effective oiba and accountable oiba government amane ba koi darkar leise soida si kanana tawdui no je ekoi miyam sin tawdui ne me individual persons now ekoi gi da transparent oidaba leibra sima hoi any government da transparent way jaga khara transparent way bi yadaba khara sigi any family dazu adum laigani adubu e governance ajina tawri di aduni maximum output lo henba public domain da thamba adu sida ai khoi da laibak thiri si yengbiyo financial constraint me am thoye financial constraint me am thokri si kargino masigi predisposing factor me am je panjarabada aikoida aikoigi planning commission enam le masi abolish tawre sina hoji niti ayog na sileko now maduna ming di otopa but functioning the zo planning commission is leading it the aikoida financial assistance tonga fangami financial assistance me am du darkar hoje matam da bibi raga aikoigi north eastern state se growth onne honarami north eastern state karigi growth ono wanami
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯣꯔꯠ ꯏꯁꯇꯔꯟ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯀꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯇꯔꯨꯛ ꯁꯣꯔꯤ ꯅꯤꯄꯥꯟ ꯁꯤꯛꯀꯤꯝ ꯊꯥꯔꯒ ꯑꯗꯨ अंकल ꯖम्ꯃꯨ सिगी एंड ngसाई फाइनेंशियल कमीशन नत्रगना हंदक नवन लाखिबदा अखोगी एनडीए सरकार ला मतुंग नीति आयोग की वफम से आई होरेन खितंग टाइमिंग अदु तंजा दो इपिजे अंकल द मरक थचबगी और गुबी आदे अंकल जोय हुजिकी आइना लाक्सनिंग बुसे अंकल जोय द ngसाई बुदी थंबा वफम खरबुदी थंबगिरे मदुगी चपचाबा साइगी रीजनिंग मरम सिंग पीबुदी थमदि थंगरे अदुबो मियोय खरददी याम थमोय सोकपा याम नुंगाइतबा लेबगी वफम खरदि दुम लई मदुदी से ngarang nan adum huju jenim sta zum thoi hanagi mo step chahum jamri hana contract leibani ado anoba mayam lowgi recruit to duk sorok pudi hana leiba sing dugi poto regulation to biu khopiu ka haibagi wafum khara sulai adu wafum du nata bada department atai da su regulation hana contract leiram sing du regular tagre haibagi khabar da kaida thengna basu mayam leiri sam khara dana yaba sam department khara dana yadaba swai gi mi khoi gi miyeng manadabagi leiri wafum se uncle kamai react to biningi Hoje Jennings kita moi kara contract basis ta kara hapure aduga madu hoje ki contract ta happy mi singi regularize do wi wa hom la adu hoje regular oiba mi hapa kanda mapandagi phrase ama logani harise swai de lai si sen har kanda ꯊꯝꯕꯤꯔꯤꯕ ꯋꯥꯐꯝꯁꯤꯗꯩꯗ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗꯒꯤ ꯋꯥꯍꯪ ꯈꯔ ꯆꯪꯉꯤ ꯏꯍꯥꯟ ꯍꯥꯟꯕꯗ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯦꯛ ꯕꯦꯁꯤꯁꯇ ꯍꯥꯞꯄ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯔꯝꯍꯥꯏꯅ ꯍꯥꯞꯈꯤꯕꯅꯣ ꯍꯥꯏꯅ ꯃꯌꯦꯛꯀꯤꯗꯤ ꯑꯦꯅꯤ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯦꯛ ꯕꯦꯁꯤꯁꯇ ꯍꯥꯞꯄꯒꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯝꯄꯜꯁꯔꯤ ꯅꯣꯇꯤꯐꯤꯀꯦꯁꯟ ꯑꯦꯛꯀꯤ ꯄꯔꯄꯁꯗꯨꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯥꯞ ꯇꯧꯗ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯑꯥꯔꯇꯤꯀꯜ 16ꯁꯤ ꯚꯥꯏꯑꯣꯂꯦꯠ ꯇꯧꯔꯛꯏ ꯑꯗꯨꯅ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯦꯛꯇꯨ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯦꯛꯇ ꯂꯧꯗꯣꯔꯤ ꯈꯣꯠꯇꯣꯔꯤ ꯀꯥꯏꯅ ꯍꯥꯞꯈꯤꯕ ꯑꯣꯏꯔꯕ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯅꯝꯕꯔ 1 ꯑꯗꯒꯤꯗꯤ ꯑꯅꯤꯁꯨꯕꯗ ꯃꯗꯨ DPC ꯃꯃꯤꯡꯂ ꯑꯃꯔ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯁꯤꯗꯤꯌꯣꯔꯗꯨꯃ ꯆꯨꯝꯃꯕ ꯑꯗꯩꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯊꯕꯛꯁꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯂꯥꯛꯑꯀꯥꯟꯗꯗꯤ ꯃꯣꯏꯗꯨ ꯈꯔ ꯍꯦꯟꯅ ꯚꯦꯔꯤꯐꯥꯏ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯗꯤ ꯍꯥꯞꯄꯤꯕꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯀꯥꯏꯗꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯂꯧꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕꯗ ꯑꯦꯗꯚꯔꯇꯥꯏꯖ ꯇꯧꯔꯝꯗꯅ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯐꯨꯔꯤꯠꯈꯥꯎꯗꯒꯤ ꯄꯥꯄꯨ ꯄꯨꯊꯣꯛꯑꯒ ꯍꯥꯞꯅꯕ ꯑꯣꯏꯔꯒꯗꯤ मधु रिगुलाइज तब कांदा कॉन्स्टिट्यूशनली मधु वैलिड ओइरोय मरमदी आर्टिकल 40 की इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी दो इक्वालिटी अपॉर्चुनिटी दो आइना आइम दगासम थारा थो आपचले अदे अतोब कांबुदुदी दगा था फंगौद्रे अदुना इंथिजना नोटिफिकेशन तौदना नतगे एप्लीमेशन दगी कौरगा दगा थाबो ओइरबा अदे मोई हिंदू इंटरव्यू मचा अमा तौरबा अदु ओइरगदी आइना सम खनबदा होजिक लौरिबो पोस्ट एलिजिबल ओइबो ओइरगदी मोई हिंदू रेगुलाइज तौबिबदा काइदें कली रेगुलाइज तौबन हेन समगने कली अदुगा अदुना तदना अखोगी होजिकिदु अदुमा हाइरिबो प्रोसीड्यूर सि सुमना लागांदा करिगुंबदा कनागुंबा खरा अमु एडवर्टाइज तौरगा कनागुंबा खरा इनौ लौने हाइदुदी मधु फेपोटिज्म नेपोटिज्म होजिक्ति मणिपुर थबक हाप कांदा अखोय मयाम ngangnरिबो वादने अखोय खंगे मधु अनौबा थबक हापतना मधुगी बेनिफिट तु लौननबा करिगुंबा ऑफिसर सिना संस्थान सिना बतौ तौने नै लौनिगे अदुना होजियारिबा प्रोसीड्यूर दिसमगदि मोदि रेगुलाइज तौबना अखोय अचम खोंथांग ओइगनी हायना इदि लवे थैंक यू अंकल अंकल बिजो हुजिकी एना लाक्सनिंग मुसे मरोइना थबक लौबा अदुगा मोगी सैलरी की करिगी मतंग अदुगा स्टेट अमगी डेवलपमेंट की मतंग से खसागी फाइनेंशियल कमीशन की फाइनेंस कमीशन की पोट की या मरोइबा रोल ने मान लौरिसे अदुगा एनडी गवर्नमेंट लाखोदगी दी फाइनेंस कमीशन नाइसे एबोलिश तौरगा नीति आयोग ओना सेमबगी मतंग से मिंग ओनबा खकी वाला नत्रगना ग्राउंड लेवल ऑफ फंक्शन दा मसी करी खेनब लेय मसी मिंग ओनबदा नतना मागी तोंगान सिस्टम जी खर खेने हाय सिगी नीति आयोग की मखाददी अखोगी फाइनेंशियल असिस्टेंस मैम से सेंटर ने पीरंबा particularly to the northeastern states and Jammu and Kashmir special category state एना ट्रीट तौरंबा सिंह से मसीदा पीरंबा फाइनेंशियल असिस्टेंस तो पीद्रे अदुना मरम ओइदना अखोगी दरकार लेजबा सुंबा चौखतबा लमनी एन स्पेशल कैटेगरी स्टेट ने ना तौबीदना फंडिंग मक्तदा 1:90 अखोइना से 10 पुथोगा
10:90, 10 puthoga moina 90, government of India 90 puthopiramado, 50:50 the lakpa. Adage mu khetang modify tawraga hojipudi particularly irrigation ki matangda 10:90 the lai, but the rest 20:80. Now Niti Aayog ki makhada lakpasina aikhoi sumba state macha aikhoi ki own revenue lejidaba only aikhoi ki kano se value added tax natana lejidaba aikhoi gumba state che sidi aikhoi di paisa phangba ngamdre maramdi puthokadaba aikhoi paisa je se aikhoi puthokba ngamdre. For example housing matada se PMJSY sidida aikhoi crore chani gumbagi lising ani gumbagi le. Now sidida aikhoi na puthokpa taragadi now aikhoi na puthokadu 10% putho haibani 10% do aikhoi karai duno 10% puthona paisa le adu ade aikhoi loina musi long ngamaro adu sigi sina maram oidana Niti Aayog sina lakpadagi kari oige bu development in these small states and the development in the main bigger states like say Bengal, the Maharashtra, so on. Akhoi men's the leriba mainstream the leriba akhoi state achobu mayam se mai magi revenue phajana leiba mayam siga sigi chawkhatpa ani se gaps sum widen tawrane. It will create widening of the developmental gap. Ultimately, the whole policy needs actual rethinking. Thank you, Uncle. Uncle Joy, see, ending you with the same within the own person, Henayam advance or a Kaniaduga. Specialist status category say, Moro in North State, the Masilo Toki say, Pras in casing Yam no another bomb the Pildi Tokito Giedo, Niti Aayog advance or the Brana Tragana, Hana Jaramba, Financial Commission Dugi, structure don't have advance or the driver say, Kitang someone of a popo don't to come explanation to winning. What's the idea? Planning Commission Hana Labor Kogi, Plan Commission Lengi. She Masigi saying Haraganda Planning Commission say Yamna political over body donor. We and I Karimaganda some plan decision Karayawa some Tangay to Tanavasi away Kari Haini. Sida Labour political party ga the Labour political party ga manada vimatanga manavi matang thengna thenaba sida akoi planning commission sigi akoi kan to basi masidi tasengna ma yamna akoi political consideration si adai yam lei aduga iti Niti Aayog the political consideration si leitre aina kale aduga Atopa Madana Sidadi state to gi high singba efficient weba Nintina Tabak the Sangi. Doctor Nasa had a problem the Insum Kanbada Tripura di Late Agatala Tripuragi government Sideda Tripuragi government si Asida BJP ni amna communist ni anisi pura tang sanabini adu ideologically adu wada idai maram di Tripura gi governance nintina tawbanina moi kaishu support tawti aduna hojiki ani mak sigi sida tawgadori di system ani mak sida role play tawdori ba mi do mari da idi depend tawen khali it depends on the person who play the role maduna maru en khali it is not a system, it is the efficiency. It is the ability of the leader of the governance and power. Thank you, Uncle. Uncle Kari Wahum. React to Katatozage. Ojiki Tripura government she suffered to the they are very much suffering. He is taking lead role to review this Niti Aayog. Tripura ki Chief Minister Masamangni lead role low receives. The special category state Loktoki Baze. Status lo toki baze masina ikode effect ori si kamuk to gebu growth rate handali aduga difference between the development of these small states and the big states will become bigger and bigger. It is becoming
because it will depend on the revenue accrued by each of these states. The six states in the revenue lezabado, much revenue. So therefore, I quite suffer to say they also suffer. Thank Me the puye yes agreed because the party is the politics is the party the nateva. Me can have any me do never talk do is exactly correct. So me I endorse to say aduga Tripura government suffered to the Bagadinati suffered to aduga suffered to risi Masagi moi revenue legidative Masagi own revenue legidative Kambuzini Yam the Kanagadu in it. Thank you, Uncle Mathang. Amuk lakata ba hoigi impact news gi manung hunna gi khana bada masigi topic se amtanga ngamaga de khoi sinjana ba hona jage ngase gi time constant timing ne yarakta bada gi khoi gi tangka ka si lotion na gi timing du yoksalale uncle joy khana ne bada lakpiba do yam senior ore ba political personality amani ngase gi impact news lakpi dana khana ne ba sem bhan bugi damakta uncle boy na amuk ta ga chiri uncle khoi gi yam adi political changtringi de so top department chingda kaida director on pubiram dana even university gi highest khoi gi learning institute mo university bc go no biram dana adu mutung to political changbirak pani ngase impact news da studio da lakpi dana khana ne sa ga gi uncle bo joina mo kana thaga churi uncle Thank you. Thank you. ngasi gi damakta di impact news gi manhuna tangkang asita lotion na gi time yorokle adu lamdam bisa tholi ba thogdo wathok kaya gi marik chuma report sing gi dabak impact news ming ta dun lebiu